Kramo kaptiang mangde statu waspada ngawacan mengkudang-kudang gatres sane wenten ring media sosial santukan akeh sane durung janten kewentenane. Kramo kaptiang mangde nyelehin setunggil gatres sane kepanggihin ring media sosial. Praktisi pendidikan Agus DC Gumausang ring pungkuran puniki kewentenan gatra hoax mejanten banget ngusahang ring media sosial santukan kewentenan ipun durung janten kawen malih gatra ipun durung mejanten kewentenane. Ngarepin parindikan punike krama kaaptiang mangde statu turekse wiada nyelehin satungil gatra sane wenten ring media sosial. Gatra sane kapolihang ring media sosial mangde sampunang dikilis kasobiahang majang krama tiosan. Krama mangde presiden ngaruruh gatra tiosan pindah ke penyanding mangde gatra sane kapolihang sayuwakti patut. Gatra hoax presiden nguah pamikayun saning wacen. Yani gatra sane wacen iwang mejanten ngewatuang penampen sane kaon. Mana kita lagi 31 hari ke depan menjalankan pemilihan umum yaitu Pilpres dengan Pileg. Berita hoax di mana-mana berkembang. Oleh karena itu kita harus filter, kita harus jaga. Jangan cepat percaya. Baik dari tingkat apa? Dari tingkat Yaning gatra sane durung janten kuentenane utawi ketah kebaosang hoax punike muali raris kasobiahang antuk krametiosan katurek sain taler presiden ngaonang wangsa wiadin panegara. Parindikan puniki sane taler presiden ngaonang karumaketan pantaraning krama. Suparyana Bali